I thank you. سلام تقطعتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيوم أمبار لومي حدا زيا قداس حبريتان فلتاتون كنبلون خلينا قداسي نقر يحيزلكم قريبا زولو نسدما كلت تقناقنت مرحتي أبكرنا أفريقيا ننوي حوان كخيز أنهيك كنكن ويكا وددر كتبلو تخليخا حجيجن الروي عوو ترايل زولو كنتاتيو سدما بريزنت ناي كينيا ويليام روتو كمدما برايم مينستر ناي إثيوبيا أبي أحمد كلتيوم بصبق معرباዊ ዓለም ብጽቡቕ ዝተቐበሎም እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ክልቲኦም ናብ ሓደ ዓብዪ አንከር ስቴትስ ወይ ከዓ ኣገደስቲ ስቴትስ ንኤውሮጳ እውን ንኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ኣብቲ ናይ G20 ኮምፓክት ዊዝ ኣፍሪካ ኣብ ዝብል ሰሚት ተሳቲፎም ነይሮም ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ዕላማ ሒዙ ኸይዱ ነይሩ እንታይ ሒዙ ተሪፉ ካብ ኣፉ ክንሰምዖ ኢና ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ እንታይ ዕላማ ነይርዎ እንታይ ሰሪሑ እንታይ ኣውፅኡ እንታይ ፍረ ረኺብሉ ክንርኢና this is a contrast ወይ ከዓ ውድድር ናይ ክልተ መራሕቲ ዓብ ተስፋ ዝተነበረሎም እዩ ናይቲ ሓደ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ናይቲ ሓደ ድማ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ርኡዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ካብ ዘረቦም ክንሰምዕ ኢና እቲ ዘረባ ድማ ብዙሕ ክእለትን ብቅዓትን ክንሪአሉ ኢና ክንፍትሾ ኢና እውን ብዙሕ ፍልጠት ሼር ክገብሩ እዮም ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ዋላ ዊልያም ሩቶ እውን ትማልን ሎምን ኣበይ ደረጃ በፂሒሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ዘተንብህ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ሓፃር ናይ 30 ሰከንድ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንክልቲኦም ኣመልኪቱ ንክልቲኦም ክትከውን ትኽእል ምስቲ ጉዕዞናቶም ትኸይድ ዘረባ ዝተዛረባ ሼር ክገብር እየ ንሳ ድማ ብሃገርና ክንዛዝም ኢና ላይክ ግበሩ ፕሊዝ ሰፖርት ግበሩ ኣቕሊ ጌርኩም ተምሃሩ መጀመርያ ከም ዝረኣኹሞ ስታንዲንግ ኦቬሽን እዩ ተዋሂብዎ ወይ ከዓ ብምሎም ቶም ኣባላት ፓርላማ ናይ ኤውሮጳ ሓፊሎም እዮም ኣጣቂዖምሎ ነቲ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ እንታይ ስለተዛረበ እዩ ብዛዕባ እንታይ ስለተዛረበ ክንዚ ንምዃኑ እውን ኣብ ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ክትዛረብ ክትክእል እውን ሓደ ዓብ ነገር እዩ ስለዚ እንታይ ስለ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ እዩ ክንሪአ ኢና ብሓደ ነዚ ኩሉ ከይረኸበ ጥራይ ኢዱ ዝተመልሰ ኣብ ግን እስከ ንእሽተይ ክዛረብ ከሎ ንስማዕ እዮም እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣቢ ኣሕመድ ኣይኮነን ተዛሪብዋ ግን ልክዕ ነቲ ስምዒታቱ ትገልጽ ዘረባ ገይሮም እዮም ሰሪሖማ ልስና I didn't jet off to Berlin for some pathetic meet and greet. I had a crucial mission to secure funds for the wars in Amhara and money for the war I'm planning against Eritrea. So ንበርሊን ዝኸድ ኩሉ ዕላማ ንክሰኣልን ሰባት ሰላም ክብልን ክሓቁፍን ኢለ ይኮንኩ ነይረ ንፁር ዕላማ እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ገንዘብ ይደሊ ነይረ ነቲ ውግእ ኣብ ኣምሓራ ዘለኒ ከምኡ ድማ ነቲ ዝሓስቦ ዘለኹ ውግእ ኣብ ኤርትራ ገንዘብ የድልየኒ ነይሩ ነቲ ገንዘብ ንኽረክብ ኢለ ናብኡ ኸይደ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነቲ ሓሳባት እዮም ብቓላት ገይሮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ልስና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እስከ ነስማዕዮ ንእሽተይ እንታይ ከጋጢሞ Life is just too dull without a bit of chaos, you know. So I make the trek all the way to Berlin, and what do I get? Nothing. All I managed to snag were some photos for Facebook and Twitter. Big whoop. So ዝኹሉ ጉዕዞናተይ ዝኹሉ ዕላማናተይ ትእንኮከር እየሉ ዝኽኣልኩ ካብኡ እንታይ እዩ ገለ ስእልታት ንፌስቡክን ትዊተርን ክኾና ዝኽእላ ስእልታት ፎቶሾፕ ስእልታት እየ ክረክብ ክኢለ ስለዚ ሂወት ብዘይ ውግእ ድማ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ነቲ ውግናተይ ዝኾነ ነገር ሓገዝ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማናተይ እዩ ዝብል ዘሎ Meanwhile, that Ruto guy struts away with a mind-boggling $12 billion. And get this, he's not even a king or a doctor like me. He just shook some hands. So, በንጻሩ እቲ ሩቶ ዝበሃል ሰብኣይ ዝጎረቤተይ ዘሎ ድማ 12 ቢልዮን ዶላር ጥራይ ካብ ወርልድ ባንክ ክረክብ ክኢሉ ከምኡ ድማ ካብ IMF ካብ ኣሎት ፋንደርስ ክሳብ 15 ቢልዮን ዝበፅሕ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእል ሃገር ሓገዝ እውን ኣይኮነን ንኣብነት 12 ቢልዮን ናይ ወርልድ ባንክ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ግራንት እዩ ከምዚ ካብኡ ድሓን ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ሪፖርት ኣለኒ ብዛዕባኡ እዚ ኩሉ ከዓ ዶክተር ኣይኮነ ንጉስ ኣይኮነሲ ከመይ ገይሩ ይበፅሕዎ ገሪምኒ እዩ ዘሎ እናበሉ ልክዕ ነቲ ስምዒታት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ንስማዕ ንእሽተይ But there I was playing the lovey-dovey game with hugs, kisses, and handshakes. And what do I get? Not a single penny in return. It's beyond infuriating. Ruto gets the royal treatment invited to
شو انت بلالو نحنا انا زقلو سلام كبلن كحقفن مسابات كبلن 5 سنتيم كركباي كالكم بنصارو تي روتو زبحال رويال تريتمنت اب بارليامنت مالتيو عب كبر توهيبو بخلو تفتاونت رقيبو عب دغف رقيبو نعيجن ناي نوبل برايس استشلمكو كنسي زخونا غالب كركباي كالكم برغص كما خصمعو كم زخل زنصور نغري address the European Union while here I am, the supposed king and doctor, stuck playing video games in my hotel. Those Americans always swarming around Ruto as if I'm invisible. I went to the lengths of telling them I planted 5 billion trees, even though I don't buy into that global warming nonsense. I have no idea who fed them the story that none of those trees grew. They just continue to ignore me, and it's like banging my head against a brick wall when trying to communicate with these people. So ولا قاتا كل جزء دقاقما 5 بليون أتاخلت زرية تبل الزربا بسوح تدقاقم كابرقص عبز خدا كونفرنس 5 بليون أتاخلت كم استخلي تزارب كل جزء تمسس على زربا يزلاتو جن بزح فرقة تمسالو أي كالتم ولا قامن كم زنقرهم كيف لا تكون كابتن 5 بليون زرانين زبقول 5 يلس من نجيرو من نابل جوكيم صاروا له زلود يوم إتيو كرونيكلس بحال زجبر وفيديوهم بزخانة أبي بتعمي حماق كم تسمعوا حماق كم تسمعوا ترى دي كونس عبرت وتر خمسة له in fact كاب محير ناي جنزب مدلاي أبز قربا ناي حصرت ناي وصاي شرفي هذا كامباني أبي كسب شو من تشح سرحتنيا تزونه برو تقليل كوتس مخانو حبيرو له سلزي وصاي شرفي سلزي رخبو زلو كجوزون نتزل اليوم ترى نجارات كجوزاي كلون يوم زلو سلزي نزي مفتوحين تخونه يلو ستوك ماركت كجمري يبلا له انت مالتي بركتات نايتن زمكحولن ايرلاينز كمون ኢትዮ ቴሌኮም ዲገለመለ ናብቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ደገ ዘሎ ክሸጦ ይብላ ኣሎ ግን ኣብ ከምዚ ኩነታት መን እዩ ክገዝእ ዝኽእል መን እዩ ዶላር ክቦ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ወሲዱ ድሮንስ ገዛሉ ተኮይኑ ዝኾነ ኢንቨስተር እውን ክቦ ይክኒ ዝኾነ ሃገር እውን ክትሕግዘ ይደልን እያ ዘላ ስለምንታይ እቲ ዝወሰዶ ገንዘብ ንልምዓት ዘይኮነ ንውግእ ክጥቀመሉ ምዃኑ ፈሊጦሞ ስለ ዘለው ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ንኣፍሪካ ድማ ናብ ኬንያ ይገብርዎ ኣለው እዚ ድማ ሕርር ኣቢልዎ ኣሎ እስከ መጀመርያ እንታዮም ሓጊዞም መንሩቶ ክንሰግር ኢና ምናልባት ግዜ ተረኺብና ኣብዛ ናይ ኣቢ ክምለሳ ኢና ሓደራኹም ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ The World Bank has pledged to support Kenya's development agenda with a $12 billion financing or roughly about 1.8 trillion. So كم تريوز اللهم World Bank علم بنك علم مالتيو 10 بليون financing net development projects ناي كينيا 10 بليون دولار is a lot of money عبي ገንዘብ يزي ስለዚህ ስለምታ ይህብዎ ኣለዎ ግን ስለ ፀኒሕና ክምለሳ ኢና እዛ ጉዳይ እዚኣ ካበይ ዝተበገሰት ከም ትኽእል ንቐፅል እስኪ shillings. The funding, which is subject to approval of the World Bank executive directors, will be implemented over the next 3 years. Kenya is now in pole position to access about $2 billion in concessional financing each year. The package from the Bretton Woods institution comprises the resources Kenya currently has available from International Development Association, International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, and So كم تريوز اللهم بزح funds access كم زلوا نخطط كمبلون للمعات از هجي 10 بليون وورلد بانك انكم تتقموا يكونن زي كندز ገንዘብ ኣለኩም ፕሮጀክት ናትኩም ሒስኩም ቅረቡ ከሳዕ كندز ገንዘብ ግን ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሎም ኣለዎ ስለዚ በበ ፕሮጀክት ናመፁ 2 ቢልዮን ኣብ ሓፂር ግዜ ክወሃቦም ከም ዝኽእል ተሪፍ ደሎ 10 ቢልዮን ድማ በበ ፕሮጀክት ናቱ ኣብ 2 ዓመት ክሳብ 24 እዩ ዝብል ዘሎ አይ ቲንክ ክሳብ 25 ደሎ ግዜ projects ሒዞም ቀሪቦም ነቲ ገንዘብ ኣክሰስ ክገብርዎ እሞ ንልምዓት ናይ ኬንያ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ ንሩቶ ፍተወፅላዩ a big win እዩ ነቲ ሃገር ዓብዪ ለውጢ ከምፃሉ ዝኽእል እዩ ብፍላይ ቅርጡ ዝኾነ መንግስቲ እንተልዎ ኣይ ቲንክ ቁጠባ ናይ ኬንያ ዕግርግር ክገብር ፀኒሑ ሕጂ ባክ ንላዕሊ ገፁ ንክኸይድ ዓብ ተስፋ ክኾነ እዩ እዚ ድማ ካብ ቻይና እውን ብዙሕ ፕሮሚስስ ረክባሎ ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ስለዚ ኬንያ is really winning in a big time in terms of money ግን ናበይ ገፁ ክኸይድ ፀኒሕልና ክንሪኦ ኢና Multilateral Investment Guarantee Agency, the World Bank, reiterated its commitment to supporting the country in its quest to reach upper middle income status by 2030. So تعلامات دمات World Bank نتعلامنا يتهجر 2030 upper middle income
درجة ناي هاجر كاب دخنات وسياسي middle income تراي دي كونسي upper middle income نخد بسح العمال لوات لازم زي دما نابزق جورنز نبحقاسهم دما تولد بانك مساتهم كسرح مخانو تو كاب إسران 4 كسر إسران شدشن زلوا جزء EUT 10 بليون financing كنتو كمل عدل كبام زخاء exactly لابتي عمت مرحلتنا روتهم غاني. To this end, Kenya is seeking new investments in sectors such as energy, health, transport, and water. زي مسألتي بروجكت رخيبو بمزلو حجن ملس أبتي كان بزرباناي ويليام روتو أبز زربازي انتاي تزاريبو بخميو أبز حلفون تمساسالي مرقزي تاتحيزوني يرس كان اسمعيو let's listen now. As we navigate a new era of global interdependence, this needs to evolve into a reciprocal relationship, a shift towards a more balanced and equitable global partnership with a deliberate transfer of technologies and intentional flow of capital to the global south. انتهي زبل زلو تحطوناتو actually كينيا تراي كونس نافريكا عملوا يجا سمع انتهي زبل زلو reciprocal إن كان هبان زلو زمدنا برنسهم كتحجزنا نحن تحجزهم كون زي كوني إن كان هبان زدما كلتيو capital investment زجبرلو وفري حبراوي العما زهرملو نسحاتكم متيهم رديت كتبنا أخلو كتبنا ده كونسي أبتي infrastructure أبتي تأجاتات ناتنا invest خد جبرهم أينو تأجاتات يوم special أوروبا كده اليوم زغلو مخنياتو أوروبا بزوان زي أب أفريقيا أب بيت هجرات أفريقيا لوز كم زجبرو سترد وي كم زخسروا ويكا نعداقنا أفريقيا خمس خسروا يردهم سلزلو نخملوس بزو سعريهم زجبرو زلو بعل مرحنا كينيا ويليام روتو دمانتا بكونا أوروبا صبوا جرام مزميزو ملو مخنياتو مس تشاينا بزح بيزنس سلزجبرو تشاينا بزح حزوهم كم زخولو سلدفلتو زلو نيروبايان أدلك فترة لهم فتنلو سلزي أوروبا كم زلو منو جيريز تكملهم زلو let's see أنا بيجس أحكي تخل. And to this also means a seat at the table to look for solutions that work for all of us in a spirit of cooperation and mutual understanding. Thus, it is essential to reassess long-standing assumptions that sometimes are not true, rethink perceived barriers, and question default decisions. We need انتهي بلو مالو بحانت بترير يا أقدر سيزربايا كله أفريقيا أبزو أكساب حجي أبتزق بقى ناي وسانة أوفيس كرسي رقيبة يتفلتنيها سلازي كرسيك وهباك خلالو لعلو كل دما أبتزل لكم قمتات أبرسكم زل لكم زعب أفريقيا خد كيرو خد كل لكم رديتناتكم زعب أفريقيا أكايداكم زنبرة وسانيتاتكم زنبرة مغيار كدليو أفريقيا خم تقدم سخم تفلتوا تمسويتات نبر أفريقيا كتكون يكون تنمتعي أبزوان زلاون سلازي أب أفريقيا زلكم قمتات كتيرو كل لكم أب أفريقيا تبغ بيزنس شركة كتمسرت تدليهم يبلو مالو إذا ما تعويد قبل أفريقيا نزولو أمامتها نمغياري وزخا أقدر سنزلوي نخلنا هجرات أفريقيا دما كربح زخلي. Need to be bold and strategic, and also take the decisive step towards structural shift required to fulfill the 2030 Agenda for Sustainable Development and keep global warming at 1.5 degrees centigrade. This was precisely the premise of the inaugural Africa Climate Summit that I hosted in Nairobi in September. The summit provided a platform not just to discuss the challenges we face, but to view them through the lens of solutions and opportunities. انتايو تقندي نيروبايان بينيو بتابكومي متيوم زو ليروبايان دحرتي كوينات ناي يوكرين راشا حدا كابتي بعبي بالوتاوي استتصلوا قطبانا علم تلو ناي اوروبا ينسدما بزح تصقعنت اب ندادي ويكا قربات ناي غاز ناي راشا صقعتنيا بزح طلب كابو يتقام سلازنبره اتغدا شعوز بعلم زغبرو بتخكل نعاتاتهم بزياده كم زي غيروم نمصاي كطمت خلون من تخونه كابزي فوسيل فيول بحال وي كاز اب تحت مري زلو ندادي وي غاز كابو ناص خن وصينا زبل بحلم غيرم سلازلو كابو نخوصو خنتاي كدليوم green energy زدلي كاوي كازي حملاي صعد زبحال مالتيو سخا سولار انرجي كون خل الكتريك كابزي ويند انرجي كون خل كال نزي زدليو صقاتات كابيم زركبو بفلو نزي green energy نابو اندحرك خدو خينوم نعوز زدل صقاتات بفلايت معدنات اب افريقيا يزركب سلازي انتاي يغبرو مالو بريزيدنت ناي كينا صبو غيرام بيبو مالو نسدما تعلامهم نابي خدو خمزلي فليتلو
اتعلامهم نمسلا دما كابراشا هديمهم نابيهم كتصقعوا 8 ميتاويت لعل 8 ميتاويت نايزي حاملاي انرجي زبحال السبلاي تشين ناتو من يتوننو تشاينا كرك مالكم يعني سبلاي تشين نايز جرين انرجي زبحال تشاينا يتوننو 8% نايت معدنات يكون السبلاي تشين ناتو እዚ معدنات زي اب تشاينا لو اب افريقيا دمالو سلازي كابراش هذه بمنا تشاينا كتصقعوا ما يدلينهم زلو كاب تشاينا سي استراتيجيك اندبندنس كلونا لو يمزلو زلو سلازي تونكو عدل زلو ناب افريقيا نخمتيو ناب افريقيا كمصو تخينهم دما مس افريقيا انفست غبرلهم ناب افريقيا خمصو خلهم كن كم تقدم تفلطوا مصيخم معدن كعيدكم نهجرات واقيكم معدن حيسكم تكودو دايكونكم اب افريقيا كفيلكم افريقيا خمس لما خد غبرلكم ابو بزنس كتكفت لكم نافريقا وين دما كتساتف لكم انفراستراكشر كتهنص لكم النابلي يزارب زلو زرباناتو عزيز صبغيو كاب تاريخ المركز كلنا جن أوروبيين جيرو ما يفلتوني حجة خجبرو دلونا تعلون جيب لهم ممكن نجزي نقطفه. Therefore, I'm hopeful because there exists a real opportunity, an opportunity to reach sustainable, equitable prosperity for all of humanity, an opportunity for the European Union to accelerate its race to net zero, decarbonize its industry, and build the economy of the future. And an opportunity for Africa to provide security and stability for all Africans while taking its rightful place in the 21st century economy. The Africa Climate Summit culminated in the Nairobi Declaration, which sets out the vision and a pathway for Africa to be a vital part of the global solution to the existential climate change challenge that we all face. The declaration captures the consensus of the African government leaders for climate-positive growth. We have the world's biggest untapped renewable energy potential, the youngest and fastest growing workforce and human capital, and relevant natural resources and assets. 60%, for example, of the world's best solar potential is in Africa, as well as 60% of the remaining unused arable land in the world. These assets create an inherent ability for Africa to produce green from the start. So انتهي زلون زلو بتغكل افريقيا اتا عندي تصقاتات نايزي اوروبا كتكدو تتخيد لا كتكيد مديباتو زلا تصقاتات عندي افريقيا هي زلوا ابزها زحرس مريت بون تخونه 300 زحرس مريت ناي عالمنا اب افريقيا يزلو 300 ناي تزدلو زلو صعات ناي تحملاي وي كاب جرين انرجي نعوزد ليك قربات اب افريقيا يزلو للي كل دما منسي زخونه حزبي حزب افريقيا بعد ما ان ترمز اوف ايج كتري خلغه منسي مبزحتو سلازي عبي عداغا عبي ورك فورس نكسر حالكا زخل منسيات علنا بزح بوتنشال يزلو تصبو ناي الروتو كزارب كله كل جزء كينيا لنا نابلي كون زارب اب افريقيا لنا نابلي زارب سلازي ني هذا كابتي فتوت لاي اتناتو سبيتش ويكا اتناتو غوسغواس نافريقيا وكيلي دزارب and this is very very important مخنياتو كلهم هاجرات نناتهم كيدو نسانيشتي مس اوروبا حبرت هاجرات اوروبا كزارب كله نكينيا وي كان اثيوبيا ترى يكون كاس نافريقيا وكيلكا كتزارب كتكل لك مخنياتو تي كونتيننت نو كونتيننت زلو ديل እዩ ትዛዓበየ ፀጋ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እቲ ክብሎም ፀና ብተሪ ርዲኢትኩም ኣተሓሳስባኹም ኣካይዳኹም ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ንባዕሉ ኣገዳሲ ስቴትመንት እዩ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታይ ይጠቅስ ነይሩ ኣብ ወርሒ 9 ሓደ ዓብዪ ኮንፈረንስ ናይ ግሪን ኤነርጂ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ንካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ኣብኡ ሓሳባት ዘለዎን ቢልዮንስ ኢንቨስት ክንገብርና ኢሎም መብፃዕ ዝኣተወሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣብኡ መን ኣይከደን ነይሩ ኣቢ ንስኻ ብቕኒ ኢሎሞ ኣቢሲ ጎረቤት እያ ኬንያ نابو كيدوسي كزارب يخل نيرو أويك تساتيفو كهبل يخل نيرو جن كم يجيرو زخولو ناف كينيا زخون أبي إثيوبيا كون زي كل بمبال بغني تدريخو كاب أبي كونفرنس تريف ترايدي كونسي ناتو بينو أنصارو يزارب نيرو كيدو نحنا نساتو مبني وتأكيون كجبر خلو نحنا جن أقرب كنتكل مريضنا لنا نابلي يزارب نيرو سلزي أزيك والعاقب مخانو بروتو دما بزع كم زغن يزن جرزلو أنت attention دما نيوتيوبيا قريفهم عالم أمريكا يكون أوروبا ناب كينيا كم صغيرو I think أبز غرباوين تشاينا نابوكا مخادا كترفني مخنياتو unstable unpredictable كم دما وشت أو نزلوا ومن ينفسخ قبرلو نذكر دا زي مخالو ناي بحق زحز مراحيب ناي بحق أدلنا يروو عالم ملو أي من صفان صفاس تقبلته مراحين تولوا بإثيوبيا أبي أحمد دينيرو تزجرم قد نزخول لزنبرو أنت كيسر نوبل برايز هبوه زدما كسب كندي حلفا خجبرو لهم زغول عدل هيبا من يرم جن ورك عو عدل زتلاقت الله نتب كونات دما ويليام روتو صبق يري مزمزلو 1 to 1 ريول لوك ساع كندي incompetent ويكا بقع مراحل كم زي كونه فليتو صبق يرو يبلو لك هلا دما نا انجليش اقامون سلازلو هذا مراحل انجليش اقام تلو اب دبلوماسي بزوج اقام كم زلو تردو كل لكم ابي احمد
ملكتنا انجلش تحط سلا زخونه بجك تصحفي ابتي كراخبو خلو اب شاهق ابتنا عرفت غزي ابو دبلوماسي نخغبر كم شجر فلوتيو ስለዚህ ቋንቋ በቃዓት ምልከት ናይ ቋንቋ ኣገዳስነት ኣሎ ዊልያም ሩቶ ድማ ብጣዕሚ ንፉዕ ተዛራባይ ናይ እንግሊሽ ጥራይ ደይኮነሲ ኤክሰለንት ኮሚኒኬተር እዩ እዚ ድማ ኣብ ዲፕሎማሲ ዓብ ተራይ ዘሎ ዓብ ሓገዝ ኣሎ cost competitive products and services and to provide some of the highest quality carbon removal services anywhere in the world. When it comes to green economy, our reality is marked differently from that of Europe. Over 600 million Africans are deprived of access to energy, a fundamental prerequisite for dignified living and the provision of basic yet vital services like health and education. Adding to this is the fact that almost 1 billion its youth compelling reasons to build their future at home in Africa. This approach, underpinned by structured migration, can alleviate the pressure on regions like Europe, which increasingly rely on economic migrants to maintain their standards of living. Adopting this agenda is not just a choice, but a necessity. The alternative, which neglects Africa's development and industrialization and fails to invest in the young generation, is not, members, a viable. So እንታይ ብሎም ኣሎ ካልእ ድማ ኣብ ካልእ ኣጀንዳ ኤውሮፓ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ፀገም ስትራክቸራል ፀገም ኣለዎ ስትራክቸራል ፀገም ዝበሃል ድማ ሓደ ካብኡ እቲ ህዝቢ እዩ ህዝቢ እናኣረገ ይኸይድ ኣሎ መተካታ ድማ የብሎምን እንታይ ከይደልዩ ኣለውን በዚ ብባሕሪ ዝመፅእ ስደተኛ ዘይተማሃረ ስደተኛ ወይ ከዓ ሃንደበት ብረፊጂ ኮይኑ ዝመፅኦም ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ስትፎ ኮይኖም ኣለዉ ካብ ንዑ ክዓፅዎ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ዓይነት ስደተኛ ኣይደልዩ ዝተማሃረ ዝተመልመለ ዝተዳለወሎም ክወስዱ እዮም ዘልዩ ዘለዉ እዚ ድማ ኣፍሪካ ንኣብነት ብዙሕ መንእሰያት ኣለዋ ንኩሎም መንእሰያታ ዋላ እንተምሃረቶምን ናይ ስራሕ ዕድል ክትፈጥረሎም ኣይትኽእልን እያ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ መፂኹም ኣብቲ ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ኢንቨስት ተገይርኩም እቲ ቤት ትምህርታት ካብቲ ኣፍሪካ ዘለዋ ንላዕሊ ኤክስፓንድ ተገይርኩሞ ብዙሕ መንእሰይ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ካብኡ እቲ ኤክሰስ ንቁጠባና ንሕና ቦታ ዘይብሎም መንእሰያት ወሲድኩም ከተስርሕዎም ትኽእሉ እዮም ኬንያ ከምኡ ብጣዕሚ እያ ትጥቀመሉ ህዝባ ብዙሓት ንስዑድያ ክንደያ ሸሓት መንእሰያት ምሁራት መንእሰያት ኣብ ዱባይ እውን ብዙሓት ኬንያውያን ይረ ነይረ ካብ ዱባይ ካብ ኬንያ ብዙሕ ኣብኡ ከይዶም ይሰርሑ ኣብ ሆቴላት ኣብ ገለመለ ማለት እዩ እዚኣቶም ድማ ኣብ ዓዶም ስራሕ ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ካልእ ሃገር ሰሪሖም ንዓዶም ክሕግዙ ከለዉ ነቲ ቁጠባ ኣብ ሓገዝ እዩ ዝፈጥር ስለዚ ከምኡውን ኣብ ምዕቡል ሃገር ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ከምኡውን ተመክሮ ስለ ዝገብሩ ነቲ ገንዘቦም ሒዞም ከይዶም ኣብ ዓዶም ኢንቨስት ብምግባር ነቲ ዓዲ የልምዕዋ እዮም ስለዚ እቲ ሌጋል ኢሚግሬሽን ወይ ሕጋዊ ኢሚግሬሽን ክግበር ከሎ ንበዓል ኬንያ ንበዓል ኢትዮጵያ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገደስቲ እዮም ኢትዮጵያ ሲ ክንዲ ዝለዓለ ቁጠባ ይሃልዎም ነቲ 100 ሚልዮን ወይ ከዓ 120 ሚልዮናቶም ስራሕ ክፈጥሩ ይኽእሉን እዮም ብፍጹም ክንዲኡ ዝኣክል ቁጠባ የብሎምን ኣብ ክንዲኹም ሕጂ ነቲ ህዝቢ መልሚልካ ኣምሂርካ ተሰዶምሽ ኣብ ክንዲ ሱቕ ኢሉ ዘይከውን ዘይሰርሕ ኣብ ካልእ ከይዱ ሰሪሑ ንህዝቢ ስለ ዝሕግዝ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ስለ ዝሰደልካ ነቲ ሃገር ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ድማ ነተን ኣረግቶት ህዝቢ ዘለወን ኤውሮጳ ማለት እዩ ዝተምሃረ ህዝቢ ክመፅእ ከሎ ንዓታቶም ይጠቅም ንኣፍሪካ ይጠቅም ንክልትዩ ዊን ዊን ሪሌሽንሽፕ ክፍጠር ይኽእል እናበለ እዩ ኣርጊዩ ዝገብር ዘሎ In Kenya, for example, we already have a 92% green grid. Our challenge is not how to get that to 100% because we will. Rather, our challenge is how to grow it from its current size of just 3 gigawatts, which is, I'm told, less than 25% of the Paris metropolitan area for a country with 5 times as many people. We want to grow our grid to 100 gigawatts by 2050 so that it can power green industrialization and create prosperity through green growth. In June this year, this very parliament adopted legislation to create the enabling environment for the domestic production of 10 million tons of green hydrogen by 2030 and the import of a similar amount. Two relevant example is bauxite. Africa currently mines 25% of the world's bauxite, yet exports almost all of it in raw material. If Africa's renewable energy potential were deployed to smelt currently mined bauxite into aluminium, we could save millions of tons of CO2 equivalent and generate hundreds of thousands of jobs in our continent. And aluminium is just one example of many. كم كان لما حلف إلي زسمعكم زلوا هنا ويحصل زخونة أنا كلكم سمعين خلينا بتقين بتجن انتهي زبل زلوا تي كنتات كنريا كم زلنا نعبنت حادث ساعات انت وسيدنا انرجي انت وسيدنا تي سنتهي زبل زلوا ويليام روتو تي أب نابنت بوكسايت بهالمعدن بحروسيدنا كاب أفريقيا وتيو كم رو ماتيريالين أبكالو هجرات زخيزلو أبكالو هجرات دما تغيرون أب ألمنيوم يغير ألمنيوم دما أب كل زعاتو حدا أقداسي ترانجري أب برودكشن مالتيو نزت راي أب أفريقيا بروديوس كم قبرك هفتي ترانجر ناب حدا
مانيفاكتشرينج كنقبرو تنجمر نيرنا مليونس سبات سراح مرخبو اتي قطبا نايت هاجر دما حفن بلا سلازي تطرا نغير كاب افريكا دوتسلو بروسيس تكونلو زخل منقدي كتاتاتو كغلالو نزي دما كتحجزونا كتكون لكم نابلي دزارب زلو حج بزعبا سلامن صطان لما كزاربي very very important crucial الفنا بل كده اسمعكم زلو نوح سلو زغونه تدليكم ورمان بريزنت قال ابتل علاتكم توبيك ناتا خيتكم كابا كتريوات كل يوم We must remain alert to the risk of conflict, as tensions and disagreements can escalate rapidly with far-reaching and costly consequences. The conflict in the heart of Europe, something unimaginable in the 21st century, underscores this reality. In the face of such challenges, the role of Kenya as a stable democracy and an anchor state for peace and security in سنتاي تبلزلو هذا ولا تي ابتي كبابيهم ابدر كويت اوروبا تاغاتيم زلو نا يوكرين وغ مس راشا ون ترانا نعنا قصا كندي كم صلولنا اب دركويت اوروبا وغن عغرغرن كفليل كاديت بيزنبركا نحنا دما كم هذا ستيبل ديموكراسي ستيبل كواي كونونغن ستيبل ديموكراسي يبلالو ابتي زوبانا سلامن رقاتنا مهلاو بزح صعرخ نقبرنا يبلالو سكي اكزاكت انتي خبر دلي زلو بزعبا صدتاس كنسمعيو please like غبرو support غبر دما in the region becomes increasingly significant. As the Africa Union mission in Somalia is concluding, Kenya as a frontline state will continue our support and collaboration with the government in Somalia to fight against terrorism. This ongoing commitment is crucial for maintaining regional stability. سمعوا لهم ازيتي زقرم نقر ازيد مايو نزيتات يد ما كبرها لكم دليه افريكان يونيون ويك حبرت افريكا وتعدروا عقمناتو اب سوماليا زنبرو وديو يالس لزلو سوماليا قلعنا كغاطمايو ترديهم لهم سلازي نحنا دما كما فرونت ابتي دوبنا تازلنا نتصطا ناي سوماليا نموحس زكالنا خنقبرينا كل زكالنا خنقبرينا تصطا ناي تبوتا نموحس مع ويليام روتو they are smart ناي بحق نتعدلات تقبلوا له تصطا ناي سوماليا نمرققع لمانم دسار حق مني يرترا جناب كم سبوت لايت يتمصنيا it's sad ተደጋጋሚ የዝብላነ ኤርትራ ትገብሮ ጽቦ ነገር ስፖት ላይት ክረክብ አይክልኒ ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ጥራይ ትጥቀስ 10,000 ወታደር አሰልጢና ብኩሉ ምሉ ንሶማሊያ ደው ክትብል ወርቅ መዳልያ ሜቢ ኖቤል ፕራይስ ምተሸለመት ነራ ኤርትራ በትጌራቶ ዘላ ኣብ ጸጥታ ናይ ሶማል ኬንያ ሲ ጎረቤቶም እዮም ንክንደይ ዓመታት ኣብ ጥቆም እዮም ነይሮም ኢንፋክት ነቲ ኩነታት አቢዩዝ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ዶብ ክደፍ ይደልዩ ሃገር ክወስዱ ይደልዩ ገለ ከጋለ ካብ ሶማሊያ ክወስዱ ይደልዩ ብዙሕ ግዜ ይከምታት ዘሎ በንጻሩ ግን ኬንያ ናይ ሰላም ቦታ ሰላም ናይ ሰላም ኃይል ሙኻና ብዙሕ ገንዘብ ክትወሃብ የንጸጥታ ሕጂ ድሮ አሜሪካ $100 ሚሊዮን ንጸጥታ ኢሎም ገንዘብ ሂቦም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ communication is very important ነኤርትራሲ ዝገበረቱን ተገበረት ምዕራባዊ ዓለም ተቀበላ ከም ዘይክል ግን ኮሚልካ ክትቅስ የብልካ you have to communicate you have to speak to the world you have to tell your story በተደጋጋሚ ክነገር ክኸላሎ what Eritrea is doing to Somalia ሕጂ በዓለም ይገልጽዎ ወይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ትዊተር ጽሑፍ እዮም ኤርትራ ዝገበረትና እናበሉ but that's not enough ኤርትራ has to sell this ኩሉ እዚ ትገብሮ ዘላ ናብ ዓለም ክሸጦ ይግባእ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ እዚ ኩሉ ጻዕሪ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ንሶማሊያ ጸጥታ ናይ ሶማል ንምውሓስ ዝገበረታ ኣበርክቶ ዝኾነት ካል ሃገር ክገብሮ ይትኽእልኛ ነዚስ ብዙሕ ሓገዝን ብዙሕ ጽቡቕ ነገርን ዝግባእ ነይሩ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ንመን እዩ ዝወሃብቲ ክሬዲት ንበዓል ኬንያ ንበዓል ኢትዮጵያ እዩ ዝወሃብ and this is always the case ንኤርትራ ድማ ንሶማሊያ ርቃታ ስለ ዘባላሽወት ኢልካ እገዳ ትውስኸላ ማለት እዩ እዚ ድማ እዚ ክሕዝነኩም ይግባእ ከም ዓይን ነገር ከም ዓይን ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዚ ግን it is what it is and we count on the EU bilateral support for our efforts in this regard. In another part of the world, the situation in Haiti highlights the global nature of security challenges. Grounded in United Nations resolutions, multinational security support mission will need some 5,000 men and women. ትሪወለኹም እጂ ኣብ ሃይቲ ዘሎ ኩነታት ንክሕግዝ ኢላ ኣሜሪካ $100 ሚሊዮን ሂባቶም ኣላ ተረዲኹም ኣለኹም ኣብ ሃይቲ ዘሎ ፖሊስ ንክሰድድ ገለመለ ተባሂሉ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ንሶማሊያ ንጉዳይ ሶማሊያ ዓብ ተራ ክንፃወት ኢና ይብሎም ኣሎ ስለዚ ነዚ ድማ ሓገዝ ግበሩ ኤሮፓ ድማ ኣም very very sure ማዓት ገንዘብ ክሕግዝዎ ምዃኑ ንፀጥታ ናይ ሶማሊያ ምክንያቱ ሶማሊያ very important ኣብቲ ናይ ንግዲ መስመር ስለ ዘላ ከም ኤርትራ ማለት እዩ ንዑ ንምውሓስ ብዙሕ ገንዘብ ክወሃቡ ምዃኖም ይርዳእካ እዚ ግን ኤርትራ ክትረኽቦ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ግን ኤርትራ we really እቲ መንግስቲ really need to work hard ነዚ ንክቕየር ቅድሚ ሕጂ ፈትዩና ይሰርሕ እንተይኮነሲ again the world is changing ኤሮፓ ድማ ሊሚት ናቶም ይርይዎ ኣለዉ ብዙሕ ነገራት ይቀያየራሉ ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ ምስ ስዑድያ ተገበረ ብተደጋጋሚ ክፅቀጠሉ ይግባእ ስዑድያ ነቲ ዘለዋ
ጭዋዳ ማስል ወይ ከዓ ምስ ኬንያ እውን ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ስለዚ ምስ ኬንያ ኮይኑ ከምኡ ድማ ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣቢ ምስ ሩቶ ፀገም ኣለዎ ስለዚ ነዚያ ብኮስያ ተጠቂሙ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ምስ ኬንያ ዘለዎ ዝምድና ብምሕያል ምስ ስዑድ ዓረብ ንክልቲአን ድማ ከምኡውን ግብፂ ሰለስቲአን እዚአን አንከር ስቴትስ مساتن حيال دبلوماسي بمقبار اتقاد أمريكا ورداتو زلا نكلعال كتسعر كخلاله مجمريا ستيب كون زلو اقادا يوزد ما سلام وسلفي حق زخوني يقول it doesn't work دبلوماسي صرحها بكمزي مخنياتو أبريد كل جزء بحماق عين تتمت هاجر كميرترا بسلام وسلف كت كيري تخنيها بدبلوماسي كغير زغل سلازاف سعود عرب استقبري صبوغ زخونا ناي دبلوماسي أنفت نيرو نيجيبت نسعود عربيا بفلا يمزنا اندراريخا نسعود عربيا نيجيبت كم دما كينيا نسلستين دحر حيس كازياتن انكر ستيتس نا امريكا سلازلوا نسلستين انتحر مين كان مو بصوماليا تقبر زل خبركت ابركتو دما مور دحر سرح كالو مور دحري اي خالو ازك فالزي نيرترا كابت زلاتو عصوا كابت زلاتو اجدا كابت زلاتو قله كوصا مخاله زيجن بزح كسرحالو زخل كويني سمعني مور وورك كغبرولو زغبا انتاي غبرولو تمنغسي اوف كورس اب ساوث ارابيا زغبرو رينام سجبت زغبر زلكن it has to work more up in the سرح نيرو دسم بلا نغ نقط I really feel the pain up to this word زولا بيرترا مالتي meant to address the challenge posed by armed gangs estimated to be around 9,000 currently about 8 countries including Kenya are willing to contribute their forces to Haiti, but there is a clear need for assurance of international support. The support from the EU will be instrumental in bolstering the initiative, providing the necessary resources, including legitimacy. So هجي انت يبلالو بعين دبلوماسي بعين security ون كينيا بزح أبركتو كم تجبر زلا تجبر كم دلجن دقفنا أوروبا هم زليا سلزي ملو دقف كم تركب دما I'm very sure about this because كم ز عينت initiative السوسد بزح أوروبيان دليوم سرايتهم كسدوا سلودي دليون أفريقيا كم عينة تبغى وستريوم كابت زلون باجت نيشتى جنزب كهفلو أجمع يبلو من عتاتهم بعيناتهم كجبروه خلوا كابون اللي على سلز خبر مالتش سلزي إذا عين الدبلوماسي جن بتعمي مدلينيرو إيرتراسي بعلا بزعرا جيراتو زلا في سوماليا that's something عند السودان نسأتنا السودان مقبارون حجي ويليام روتو بزح يسعر له عبد حلفه تي جنرال عبد الفتاح البرهان ناب كينيا مقيدو مسو تراخي بنيرو دحريد ما حميتي دونغولو حميت بحالون نايتوم RSF ون مزيو مسو تراخي بنيرو سلازي نتسأتنا سوماليا اب ناي سودان ام غيارون بزح يسرحالو ايرتراغن بزلا على كسرحو مخالت زي كوينو تريفو نتسأتنا سودان موحاس ايرترا اب تراي زلوا ايرترا دما مبزحت غزي اب كمزي اب بركتو كتجبر تخل هاجر يا جن نيرترا اتي ولا زغبرتو نقدميت كم صوا سلازي دليو شم كتركب سلازي دليو ايرترا بحماق امبر بصبق تقلا سلازي دليو نيرترا كبوي دليو كريديت امبر ايرترا اب بركتو يزلوا ابزي بتخين بتجن الرياليتي نزي مثل كم زلوا نقبلوا لنا I hope تي منكسي ايرترا مور تعري I think تي بريزيدنت ساس كزارب كله كاب سعود عرب مستمل سبع عرب زقبرو ترى ناي سعودية بقيري تردي وزلوا انترفيو ناتون غير لكم إير الرأيوه ترى ناي سعودية كاب زارب زقبرو زلوا عصب يقتردي وماله I really want that they work more and they try more ego زي بلو زي نحنا عقمنا كل زي بعقمنا كيد دخلنا ده كونسي تأتي الكا مور سعرية ليو next generation leaders ما نزكم مهارو كخلوا لهم more of diplomacy كتسعر كم زلكا بعمها دود بالكاكات هون كدبلوماسي بتعمي مفتاح هون كم زغل. Madam President, members of this great August House, fostering long-term peace and stability goes hand in hand with building sustainable economic foundations. And Africa is mapping out the road for green industrialization and prosperity so that it can play its rightful role in shaping a better future for all. In this endeavor, the partnership with Europe and Africa must embody a reciprocal relationship grounded in shared objectives and cooperative effort. This synergy has the power to drive transformative results for both continents. Concrete, actionable steps are the key to realizing this mutually beneficial vision. Africa's journey to become a green industrial powerhouse needs the right type and amount of capital, especially in renewable energy and infrastructure. Such investment could catapult Africa to a future where energy access is universal by 2030, simultaneously slashing emissions from energy generation in Africa by 80%. Secondly, there is a necessary complement to capital market access. In fact, So زينا ويليام روتو تانا انرجي كم ما تانا سكيورتي كلتي
vulnerability ወይ ድኻምነታት ናይ ኤውሮፓ ጽቡቕ ጌር መዝሚዝወን ኣሎ and he's leveraging them ነቲ ብኮናቶም ጽቡቕ ጌር ኣለልዩ ጽቡቕ ጌር ክምዝምዘ ይፍትን ኣሎ and I am very very ከምኡ ክገብር ብምኽኣሉ ሲ ጽቡቕ እዩ really ንረብሓን ሃገሩ ኣብ ሃገሩ ተመሪጹ ሎ ንረብሓ ሃገሩ ክሰርሕ ድማ ጽቡቕ እዩ just I really hope ኤውሮፓን ኣሜሪካን ብኸመይ ከም ሰርሑ ኣብ ዲሞክራሲ ጽቡቕ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ንኬንያ ክሳብ ንረብሖም ዘርብሐ ጽቡቕ ጌሮም ክሕግዝዎ ይኽእሉ እዮም but I really hope እዚ ዝበሃል ዘሎ promises ናብቲ ህዝቢ ክሰግር ኣብቲ ተቕርፂ ናይቲ ሃገር ክወርድ ሌሎ ኩሉ ድማ እቲ ንኣብነት ፖለቲካል ቴንሽን ኣብቲ ዓዲ ላዕሊ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ተዓሌታውነት ማዕረ ክንደይ ኬንያ ምዕብልትያ ቴክኖሎጂ ኣለዋ ንቅድሚት ሰጎመት እያ እቲ ቴንሽን እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ዓሌታት ሰለስተ ዓሌታት ኣርባዕተ ዓሌታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ውድድር ኣብ ግዜ ምርጫ ኩሉ ግዜ ናብ ደም እዩ ዝቕየር ደማዊ ባእሲ ዝቕየር ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ክስራሓሉ ይግባእ ሕጂ እውን ንኣብነት ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ከሎ እቲ ዝተሳዕረ ራይሊ ኦዲንጋ ዝበሃል እቶም ናቱ ህዝቢ ክሳብ ሕጂ ንሩቶ መዓልታዊ ኣብ ፀርፍናት እዩ ብዛዕባ ሩቶ እንድሕራቲኻ እዚ ተሸይጡ እዩ ናይ ኤውሮጳውያን መሳርሒ እዩ ንሸይጣን እዩ ሰይጣውንቲ ዝሰርሕ ዘሎ ንኬንያ ኣብ ሽግር ክእትዋ እዩ ነብሱ ዝሸጠ እዩ ሕልኑ ዝሸጠ እዩ እናበሉ ብዙሕ ብዛዕባ እዩ ዝዝረብ ስለምንታይ ከውድቕዎ ጥራዮም ዘልዩ ዘለዉ እዚ ኻ እንታይ እዩ እቲ ክንዲ ምንታይ ጽቡቕ ክገብር ይፍትን እውን እቲ ካልኣይ ዓልየት ብዓይኒ ዓልየት ስለ ዝርእይዎ ብፍጹም ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም እዚ ዓይነት ሃገራዊ ርዲኢት ዘይምህላው ድማ ነቲ ሃገር ዋላ እኳ ንቅድሚት ትስጉም ተላ ንድሕሪት ክመልሳ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሱዳን ረይዋ ኣዝያ ጽቡቕ ደረጃ ጽቡቕ ትግዝግስ ዝነበረት ብዙሕ ገለ ዓይነት ኢኮኖሚ ዝነበረ ሰብ ናብ ኣድ ስደት ዝነበረ እዩ እንድሕር ሃገራውነት ዘይመስልካ ንድሕሪት ንክትመለስ ዘሎ ተኽለፁ ዓብዩ ኢትዮጵያ ረይዋ ትማሊ one of the tiger countries in Africa ብዙሕ ተስፋ ዘለዋ ብዙሕ ንኢንቨስትመንት ትዕድም ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዋ ትባል ነበረት ሎም ረይዋ ኣብ ሲቪል ወር ትርከብ ዘላ እቲ ሃገር ከም ሃገር ክትቅፅል ዲያ ትቅፅልን ዝብል ሕቶ እውን ንብዙሓት ኣከራኻሪ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢቲኻ ክትሪዮ ዘለካ እዩ ነዚ ሓገዝ ዝብዎ ዘሎ ንሩቶ ካብ መጀመርያ ተበጊሱ እንታይ ይብል ነይሩ እቲ IMF ከምኡውን ወርልድ ባንክ ሪፎርም ክገብር ኣለዎ ኢሉ ብዙሕ ተዛሪቡ ክቕየር ክኽእል ኣሎ ኣገባብናትኩም ክትቀይሩ ኣለኩም ንዓናት ምዝምዙና ኣለኹም ንኻልኦት ሃገራት ዘይደልዩ መዓት ገንዘብ ብውሑድ ወለድ ክትቦም ከለኹ ንዓና ግን ብዕፅፍታት ጌርኩም ከምዘይ ንሰርሕ ትገብሩና ኣለኹም እናበለ ብብርቱዕ ነቲ IMF-ን ወርልድ ባንክን ስለዚ ኸሰሰ ኣፉ መዕበሲ ክስናቱ ከይቅፅል ቢልዮንስ ሂቦም ኣለዉ እዚኣ ደማታ ሲክሬት they gave him a lot of money እቲ ክስናቱ ንኸቋርፅ ምክንያቱ እዚ ዓይነት ቋንቋ ክቅፅል ከምዘይብሉ ይደልይዎ እዮም ድማ ከምዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሪድ ቋንቋ ዝጥቀም መራሒ እሞ ንዓታቶም ክሰግዝ ዘይክእል ኣይደልዩን እዮም ንዓታቶም ክሰግዝ ዝኽእል ግን ነቲ ፀገም ኣለልይዎ ዘሎ መራሒ ትብዓት ዘለዎ ስለ ዝረኣዩ ኦኬ ነዚ ብገንዘብ ጌርና ክንዕፍን ኣለና ብምባል ዘድሊ ገንዘብ ሂብዎ ኣሎ ኣይክዛረብን እዩ ድማ ኣሜሪካ ትበላ ኤውሮጳ ሂብዎ ኣሎ ወዲ ኢሎ ድሕጂ ክስ ክህልዎ ኣይኮነን ተኸሲሱ እውን ገንዘብ ክህብዎ እዮም ንሶም ክሰርሕ ከም ዝኽእል ተረዲቦም ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ኣብቲ ንሱ ዝፀውዖ ኮንፈረንስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛረቦ እስከ ንስማ These billions coming to this continent from anywhere, Europe, Americas, or any other place, you are inviting intervention in your own affairs. And this money coming from there, billions and billions, will be siphoned back there. Make sure that you mobilize your own resources so that you can be enabled to benefit from resources coming from outside. The promises of billions is no good. Yeah. እንታይ ኢልዎም ነይሩ ኣብዚ ኣብ ኬንያ ዝተዛረባ ኣብ ናይሮቢ ዝተዛረባ ኣብቲ ዋዕላ ናይ ክላይሜት ዝገበሮ ዊልያም ሩቶ ኣብኡ እዩ ቢልዮንስ ገንዘብ ክንበኩም ኢና ይብልኹም ኣለዉ እዚ ገንዘብ እዚ ግን ቤናትዩ ቤን ይወፅእ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ብየማናይ ኢዶም ሂቦም ፀጋማይ ካብ ጅባኹም ከውፅዎ እዮም ስለዚ ኣክንዲ ኣብ ናይ ካልኦት ነፍሲ ወከፍ ገንዘብ ክብኹም ከለዉ ድማ ቢልዮንስ ገንዘብ ክብኹም ከለዉ ናብ ሃገርኩም ኣብቲ ውሽጣዊ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ምትእትታው ንክገብሩ ኢኹም ትዕድምዎም ዘለዎም ስለዚ እቲ ገንዘብ ዝወሃበና ኢንተርቬንሽን ወይ ከዓ ምትእትታው ኢና ንዕድም ዘለና እንተተኻኢሉ ነቲ ናይ ክላይሜት ፀገም ርዱ እዩ ክላይሜት ፀገም ኣለና ዘጋንንዎ ዘለዉ ንግደፎ ኢሉ ብዛዕባ እዚ እውን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክትፈትዎ ትኽእል ክትፀልኦ ትኽእል ግን ኣይ ቲንክ ደረጃ ናይ ብሪልየንስ ናቱ ነና ሓሳባት ንምግላፅ ምልከት ናይ ሓበሬታ እንታይ ይካየድ ኣሎ very very concrete ዝኾነ ሓበሬታ እሞኻ ብብቅዓትን ብፍልጠትን እዩ ኮሚኒኬት ዝገብሮ ሓንቲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ሰብ ክሪቲሳይዝ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ዘሎ ኣብ ሃገሩ ለውጢ ክግበር ስለ ዘይከኣለ ጥራይ እቲ ለውጢ ንኸይግበር ግን መብዛሕትኡ ሰብ ክኸስስ ከሎ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ይመፀ እቲ ሃገር ዝኾነ ለውጢ ይገበረት ክትብል ትኽእል ኢኻ የስ ሃገር ብቁጠባ ፅቡቕ የላን ግን እንታይ ዓይነት ተፅዕኖ ወሪድዋ ኣሎ ንምሕታት እንታይ ዓክተካ ኣነሱ እዩ ዝገርመኒ
إذا هاجر زياسي إسكا زخونة مراح يقيرلا مستدلو كونديشنز اتزلو اجدا اتزلو تسعنوتات نري خايو اتزلو عصوا كمي غيرك خسرح تصبي يلا وي كمي غيرك كمعبل تصبي يلا زخونه ነገር كغبر كم زيكل سويفت ندري كاب سويفت ندري اوتيوم كا سويفت مالتي زخونه يكون بانكي زخونه يكون كامباني نباخك شيء ايكلني مغنياتو ገንዘብ بخمي ترانسفير كغبرلكا كال كل تገንዘብ ناتكا نابنت ايرترا زنبره عقما ولا ገንዘብ كني لسي 2 مليون دي ولا 5 مليون ولا 100 مليون دولار نيروان تيلنا ابيناي بانكي زلو ابنا امريكا بانك ويكا اب ناي بريطانيا بانك ويكا ناي دبي بانكي زلو سلامتاي ناي وصاي شرف سلازليكا كتገዝ خلغا بناي وصاي شرف كتسغاغر سلازلكا እዚ ገንዘብ እዚ ኣብቲ ገዳ ክገብሩ ከሎ መጀመርያ እንታይ እዮም ዝገብሩ ፍሪዝ ይገብሩ ኣሰት ፍሪዝ ይበሃል እዚ ፍሪዝ ኮይኑ እቲ ኣሰት ዝኾነ ገንዘብ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ብሽምቱ ዝኾነ ይኹን ሚኒስተር ዲ ዝኾነ ዝነበረ ኩሉ ፍሪዝ ገይሮም እዮም እዚ ገንዘብ ዘይ ብላ ካልእ ድመጽ ድማ በተዘዋዋሪ ዝመጽ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ንኽትምዕብል እዚ ሕጂ ትንቀሳቀስ ዘላ ብውሽጣዊ ዓቕማ ደምናር ሃፀት ትገብሮ ዘላ እምበር ዓቕሚ የብላን ንኽትገብር ምክንያቱ ንኽትሰርሕ ከምዚ ንሓደ ሰብ ብክልተ ኢዱን ብክልተ እግሩን ኣሲርካዮ ክሰርሕ ትፅበየር ኢኻ ከምኡ ዓይነት ፀገም እዩ ዘለዋ እታ ኤርትራ ሶ እንታይ እቲ ኩነታት እቲ ናይ ኤርትራ እዚ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ዝኾነ ርእሲ ዘለዎ ሰብ ኣብሶሉት ሓቂ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ናይ ናፃ ምሳሕ የለን ገንዘብ ይቡኻ ተመሊሶም ግን ኮንትሮል ገብሩኻ ምዃኖም ፍልጥ እዩ ባት ነቲ ዝሃቡኻ ገንዘብ ብትክክል ኣብ መዓላ ናቱ ተውዒልካዮ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ተጌርካዮ እቲ ሃገርካ ከም ሰርሕ ተጌርካዮ እቲ ዕዳ ዘለዎም ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ሃገራት ብከምዚ መንገዲ ማዕቢለን እየን መብዛሕትኡ ግዜ ግን እቲ ፕሮጀክት ሰበይ ይኹን ንኣብነት ኣብ ብዙሕ ገንዘብ እንታይ የጥፋ ኣሎ ኣብ ሙዚየም ቤተ መዘክር ዶጎልዶ ሚልዮንስ ቤተ መንግስቲ ብ10 ቢልዮን እዚ ገንዘብ እዚ ወፃኢ እዚ ቤተ መንግስቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣታዊ የብሉን ካብ ቤተ መንግስቲ ኣታዊ ትረክብን ኢኻ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ መኽፈሊ ናይቲ ዕዳ ነቲ ሃገር ኣብ ዘይትወፅእ ዕዳ ይትይዎ ኣሎ ኣክንድኸሙ ግን ንኣብነት ንፕሮዳክሽን ዘገልግል ፋብሪካታት እንደተሰርሑ ነይሩ ናይ 10 ቢልዮን 5-6 ዓይነት ፋብሪካ እንደተሰርሕ ነይሩ እቲ ፋብሪካ ንብረት ኣፍርዩ ንኢንተርናሽናል ዕዳጋ ስለዘምፅእ መክሰብ የምፃልካ ኣሎ ካብቲ መክሰብ ድማ ወለድካ ክትከፍል ትኽእል ግን ናይ ቤተ መንግስቲ ወይ ድማ ሙዚየም ንኣብነት ቱሪስትስ መፅኦም ገንዘብ ክኸፍልካ ክእሉ እዮም ኣታውሎ ወይ ግን ሹር ኣይኮነን እስናት ጋራንቲ የብሉን ምስቲ ኢትዮጵያ ቱሪዝም ዘለዋ እቲ ቤተ መዘክር ክሰርሓልካ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ዱባይ ይሰርሓሎም እዩ كل تي موزيمز فيتشر موزيم قال موزيم زبلو مع تريقا هذا لكاو نخرج مع سبي الزرع سلذي مع هارد كرنسي تي ما توي 5-3 $3 قلبتاتي سلذي مع سب سلجاتو اتويتات له زدما وجيت زلو زبلص انفستمنت كم خبر صبغي كابم ريز قبره زله جين ستيبل هاجر كله كالو رقع زلو هاجر كله كالو نخل نجر زمابل تبيت منجس قبره زله لكن ابسولوت ديزاستري بتقين بتي نخلنا حق الزخل كمهرنا زخل بعين قطبة مرحت أفريقيا زلوا زلوا كابون تاين مهر نبي قصنا خيط حق الزخل زبل كويس أقرب لكم كم وترو أنا يهوب كابو تماهيركم زخنا نجار كنجبر ناتنا أتحسس بنا نخنا سفح أتصفجبر بليس لا يجبروا سبورت جبرنا الشانل ناتكم دقف تعمي زليو زفتون سلوان أنت أري زاربون أي وحدون ناتكم دقف يدلي نابلكون أيلو مارستي أبزخن ودينا أبكال أرسك سام الرهب تسبقون نفلتو نتشاينا مجمر يا سمانياتات تشايناويا نفس الدد زنبرو بتهم عندما بقسنا أبيتاكم زخونو بخمين تحريلكم مجمر يا نفس وكف تشايناوا أبس الدد كله جنزوبو بعد جباب حيزو أبزي اللي كي حششة أبكيبون ينفسخ قبر سلسان هاي أب سمانياتات تكون طبعا غير مجمرة كل جنزوبا من تشاينا ينفسخ جرم لا ناي دقة حيلونا يدليا كالاي دما ناي بيزنس امر سلز نبرو بيزنس سلز فلتز نبرو اب عدم كيدم لومي تزبلص بيزنسات ناي تشايناويان يمزون نو اتسالتاي دما ننبسوم ندقومن كل غزي اب تمرتي اتوكيروم سلز خدز نبرو اتزدلك لكابيروبايان امريكاويان بقليلو اب حصير غزي تماهيروم نيروبايان امريكاويان كمرحوام جميرهم انو كاب اتوم تماهيرنا حبرتسبنا نخنهنص كم بقاس لنا نعوك حق الزخل بعاق ما يزدانو كورس لنا نتقامل لكم ثانك يو فيري ماتش